we are not supporting any military action in Bosnia and Herzegovina. We were not provoking or supporting hostilities. Serbia's President Milosevic has repeatedly said that the conflict in Bosnia was a civil war, for which he could not be blamed. But the men in charge of the murder and ethnic cleansing in Bosnia now describe his role. Tada je svaki put direktno Milošević tražio da se upućuju dobrovoljci. Mislim, to nas nije trebalo ubeđivati mnogo. Predsjednik Milošević nije smatrao da je samo priznanje, međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine nešto presudno. The Muslims of Bosnia felt threatened. As Yugoslavia collapsed, they faced domination by their neighbor Serbia. Moram reći ovdje otvoreno, Bosna neće ostati u krnjoj Jugoslaviji. Drugim riječima, Bosna neće i ne pristaje da ostane u Velikoj Srbiji, da bude njen dio. But Izetbegović didn't speak for all Bosnians. 1/3 of them were Serb. They wanted Bosnia to stay in Yugoslavia, where most Serbs lived. In parliament, their leader issued a black warning. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Evo, umjesto gospodina Janović, gospodin Izetbegović. Osjećao sam da se približava pakao i kao da su se vrata pakla na trenutak otvorila i kao da jedan jezik onoga plamena malo prešao preko ni svih u nas u tom trenutku. Njegov način izlaganja, njegove poruke možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. I još nešto. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Očekivao sam da će doći do sukoba, ali nisam očekivao genocid. For centuries, Muslims, Serbs and Croats had lived here together. Now they had to choose a future. Half the Yugoslav republics had gone for independence, and it was time for the Bosnians to decide. Mi smo sami sebe doveli u situaciju u kojoj više nema zajedničkog života, jer potpuna, gotovo 100% odlučnost Srba je da ostanu u Jugoslaviji, a gotovo 100% odlučnost Hrvata i muslimana da napuste Jugoslaviju. Tu se jasno vidjelo da Bosna ne može da opstane. President Izetbegović called a referendum on independence. Muslims and Croats were the majority, so the president won his vote. So we are expecting the very fast recognition of the republic. He was expecting trouble, but he didn't know it would start from his own side. It happened as the guests arrived at a Serb wedding. A Muslim killed the father of the groom. That night, Serbs hit back. Who is? Their gunmen erected armed barricades all over the Bosnian capital. Neither the Bosnian police nor the Green Berets, the Muslim paramilitaries under Izetbegović, was strong enough to take on the Serbs. Pa smo se odlučili da ne primijenimo silu. U protivnom došlo je vjerojatno do uličnih borbi u dijelu grada u kojima mi nismo imali dovoljno naših snaga da uspješno izvedemo tu akciju. The streets of the capital fell into the hands of the rival militias. The Muslims held the city center, the Serbs much of the rest, including the strategic heights,
on which they placed heavy weapons. The people of Sarajevo saw war looming and begged their leaders to prevent it. Predsjedniče Karadžiću, predsjedniče Izetbegoviću, kao ljudi koji predvodite dva naroda, vi znate koja je u ovom trenutku vaša odgovornost. Mi apelujemo u ime javnosti koja se javlja masovno telefonima i koja predlaže vaš sastanak. The two leaders agreed to meet at the headquarters of the Yugoslav Federal Army in downtown Sarajevo. Bila je, naravno, ledena atmosfera, bilo je već jasno da su događaji otišli predaleko. To je takva svađa bila da se oni jedan drugom unose sa rukama u lice. Znate, ja tebi, ti meni i tako dalje. Tako da sam ja morao to malo da razdvajam. Zadržali smo se 1 sat i kao zaključili da se sukob spriječi. Te večeri je taj sukob bio izbjegnut. Saglasili smo se da sigurnost grada i građana predamo u ruke mješovitih patrola, vojske i milicije, i policije u stvari. Mješovitih patrola. Karadzic reported to Serbia's President Milosevic. Everything was now in place for them to take over a large part of Bosnia. Predsjednik Milošević nije smatrao da međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine je nešto presudno. On je govorio kako je Kaligula proglasio svog konja za senatora i govorio je, ipak konj nije bio senator, prema tome Izetbegović nema državu i ako mu neko to prizna, to nije država. Milosevic controlled the Yugoslav army, but he was too clever to use it openly against Bosnia. He adopted a more devious approach. I razmatrali smo šta će se desiti u trenutku kada oni priznaju Bosnu i Hercegovinu i kad nas proglase agresorima, da je naša vojska tamo. Samo Milošević i ja smo o tome razmišljali. Nismo druge uključivali. I ocenili smo da mi moramo da predupredimo njih. They transferred every Bosnian Serb in the Federal Army to units in Bosnia. This provided Karadzic with an army of 80,000 soldiers, fully trained and equipped. Milosevic could deny responsibility, but he kept his hands on the levers of power. Mi smo naravno njima kazali da će oni dobiti svaku našu materijalnu pomoć, jer oni nisu imali svoj budžet niti ikakve mogućnosti da sami nastave, da se organizuju, da primaju plate vojni oficiri. Milosevic also offered his Serb paramilitaries. Armed by his secret police, led by extreme nationalists from Serbia, they were the specialists in terror. Mi nikad nismo dobili naređenje, uvijek je to bila molba. Zamoli nas Milošević, zamoli nas Admilo Bogdanović, zamoli nas neki general, recimo Domazetović, neko drugi, kaže treba toliko i toliko dobrovoljaca za to i to mesto i mi skupimo toliko dobrovoljaca.